guys. Hai guys. Halo guys. Kita lagi mau menuju ke PT5. Iya, kita lagi pesan sup sama tempe sama tahu. Ya. Ini Murana lagi sole-sole. Ya. 7.000 janda Juli bujuna dari. Ada kajian lagi. Belum puasa kita lihat. Ya. Kita lihat belum puasa. Kacang kedelai direndam, bisa digiling, direbus, terus direbus deh, disaring.